Welcome to my YouTube channel English Sindhi Buddy. जो टॉपिक आहे preposition. What is a preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. Preposition उहो लफ़्ज़ आहे जेको इसम या ज़मीर जे तालुक़ जुमिले जे ॿियनि लफ़्ज़नि सां ज़ाहिर करे थो. एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल. किताब मेज़ ते आहे. हिन सेंटेंस में ऑन प्रीपोजिशन आहे छो त ही बुक ऐं टेबल जे विच में हिकु ॻांढापो या रिश्तो बयानु करे थो. Prepositions. आम prepositions. Some common prepositions are in, on, at, under, over, behind, near, with. कुछ आम हर्फ जर आहिनि in, on, at, under, over, behind, near, with. Example, she is in the room. हुआ कमरे में आहे. in हिते प्रीपोजिशन आहे छो त हुआ she ऐं रूम जे विच में हिकु रिलेशनशिप ॾेखारे थी. Preposition of place. जगह जा हर्फ जर. Prepositions of place show where something is. जगह जा हर्फ जर ॿुधाइनि था का शइ किथे आहे. Examples, मिसाल, The cat is under the chair. ॿिली कुर्सी जे हेठि आहे. He is standing near the door. हू दर वटि बीठो आहे. हिते under ऐं near prepositions आहिनि. Preposition of time. वक्त जा हर्फ जर. Prepositions of time show when something happens. वक्त जा हर्फ जर ॿुधाइनि था त कमु कॾहिं थिए थो. Examples, मिसाल, I wake up at 6 o'clock. मां 6 वॻे उथां थो. We play in the evening. असां शाम जो खेॾूं था. हिते at, in prepositions आहिनि. Preposition of direction. रुख जा हर्फ़े जर. Prepositions of direction show movement. रुख जा हर्फ़ जर हरकत ज़ाहिर कनि था. Examples, she is going to school. हूअ स्कूल ॾांहुं वञी रही आहे. The boy ran into the room. छोकिरो कमरे में डोड़ियो. हिते to ऐं into prepositions आहिनि. Preposition with objects. A preposition is always followed by an object. हर्फ जर खां पोइ हमेशा मफ़ूल ईंदो आहे. Example, the pen is on the book. कलम किताब ते आहे. हिते on preposition आहे ऐं book मफ़ूल आहे. Correct use of prepositions. हर्फ जर जो सही इस्तेमाल. Using the correct preposition is very important. हर्फ जर जो सही इस्तेमाल तमाम ज़रूरी आहे. Examples, मिसाल, she is good at English. हुआ अंग्रेज़ी में सुठी आहे. I am afraid of dogs. मां कुतनि खां टिरियां थो. त हिते ही prepositions सही यूज़ कया विया आहिनि. Common mistakes. आम ग़लतियूं. He is married with her. हिते with ग़लति इस्तेमाल थियल आहे. सही इस्तेमाल थींदो to. He is married to her. ही हिते सही इस्तेमाल थियल आहे. वरी ख़ुलासो. Prepositions show relationship of place, time and direction. They are small words but very important.